Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sinina tamatapa napong Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir rilalana yawan newe nilawi panitiata untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Enggak. Narima kona narong perlu sampaikan maka dah iya rona bitta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian Yaruna Bita sebelum Yalok Kumalaikai memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisa air samsam. Jadi maka dari itu panrita pahakiki Yaruna Bita situnganna deni bisai sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi situnganna ipatamai bihikmah. Yana tu ampai ko to melo mas sampayang situnganna engka ape pacing. Sebelum to mangololok ko po Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di iaro pakeng ngimelo ipake mas sampayang. Dek toga na anu de naman sa polen. Makanya lada tu nareko angka wajujuta ia panipake nareko melo ki pake mas sampayang. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebab ia tu Nabi ta waju sampajana dua memetumi. Tapi ia panapake ko melo mas sampayang. Ya natapura mas sampaja taludungi melo pasiki mas sampaja ni pake. Nasaba iro pakenge makadai nabita ya ko angka tau malli pakeng dero nakada waju lipa salisapa sujada ya ko angka tau malli pakeng na 10 dirham nalingi akale baraka mi makene bita 10 dirham asera dirham dihalala si di dirham diharang natakko iro napake mas sampajang maka dena bitta deni terima sampajanna dena kada nabitta dena sah maka dami deni terima itu jadi yaitu ampai Pak Bu ya ko ya makanja la dah tu kong kawaju na hadiah salisa apa hadiah tapi tanya hadiah caleg. Apa di penirulle
De istilahnya marjimo pasak dingi pakat ta iya ropa berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek. De panirule pakat tak maka dia gaje pak berena pak bere pasidak ke ikhlas mematoga atau angka mina cinai. Apa dega ga tau masidak ka dega na cinai. Cuma angka mi tau masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagay wa berenge na waddin nawala ipo ng Allah Ta'ala ya wakataye na kabul kami. Kagataw makor. Ang kataw makalaya ko waling niya no na din nato do ka masalay. Ika makiro. Jadi deto tu gagataw mabere de gana na mo hay di kotok ko masigi masumbat tetang kato tu dopa dong. Kada mudah-mudahan na malo modale mamagi-magi ne dupa se vero makor ka istilahnya kemana? Kecuali kami metotau masih dekat dia meto kan harapkan. Kecuali pamasay na pong Allah Ta'ala. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandrela da onronero. Kemudian, makadakaon na makanja kung kapakian khusus. Yan na rota pake. Kemudian yang kedua, anreli. Masalah toto. Lau kamay hagalung elakay tanarunto talo iti. Napanala ni tilo bolata napanawatte atau nabaului haratu harang makadamagi na harang kita icukuki mak bicara kita mak bicara dalele ki jolo makada iya ko tallo iti na deniris sa makadaniga punnana nanyala masalah memen irisan ni makadaya punane na deni lau salatoy. Yo pori di toliak kalam ni pake makada daripada na Andreasu. Itu. Kaya miro. Daripada masolak bawang. Iya ko nandre aso deni aku tanang. Pa iya suwe deni pares sama tu. Iya ku idi mandre patapulo so na patapuluan nina itolak pak dongang ngelolong ibadah. Itu tanya pesampajang icurita napai anrewe bak makanya itu man akal al haram lantuk balus salata wa dua arba'ina yauman mania nigi tau manre andre haram patapulo sona patapulo ni na itolak pak dongan nalulupa kasilen itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta napai bukang tega naliwang ang lapar de panentarima itu ini kata lupa tapulo sona itu nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen tungka anu harangnya tamu kota kalian anci jijuku api neraka patu pacing ini jadi makanya mapakai namanya untuk ya rumagala mite talo iti aja nah kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galung dua lau runtu iko kadai tala ni ala ni kahalala ni iya kemudian enapay andre ye pakai ngonna kemudian andre yanaro nang kayasang an-nadhafah pacicarepa angkato yasang at-tuhuru yana tu jenne ubah si cede jenne wala purani bahas ya tu jenne magi na 5 atau welok ko 5 abiyowe napa makalimo mo napa ipatamay wa inga napa to makjulu mata eto puray makjulu mata ibisay 25 napa loko ulu isapu si bado cili napa bisa jewe angka ko kita naguruta mabadi asasi na rampe makada iya rupa ngulutta Nabi Adam wattunnallahu malai buahul die apa iya ro Nabi Adam itaru ke surugan apa ipodang ko pangalat ko malaikat makada onro ko ilalange selamanya tapi cik di bawah ngajeng pigau angka robua aja lalu mulai aja mon rero
Karena Nabi Adam mondroi tapi angkai belisi letam mamukah. Makalasi. Napodangi Nabi Adam na saya dam. Ya tiam memak biasa mondre. Ya makokawat dini. Itu tuh jadi na tiam memak ko biasa puangnya tapi wat dini gare. Ngana sabab po Allah Ta'ala na napinang kurang ibelisi. Batapan Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan. Napalite law ko 5 biona. Napanimaw. Pure nimaw napanatanga. Napanataru kuluna na jujung. Napajok kalau ko ba inena. Mapampiang ngiro gagay. Nandre hawa. Iya na rompa itu mak jenne. Poliok ko 5 makalimo mo. Napainga napamakjulumata. Napalima napaulu. Loko do cire napako jewe. Itu hikmahnya. Iya na tu ampai. Iya tu jenne palaga dosa. Palaga dosa. Maka dari Abu Hanifah, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya muitai carepana sesanna wai jenne mu melo mu gesai detto. Jadi itu malah gak dosa. Jadi maka ina tu ampai sesa jenne dena wat dipakai mape paccing. Jadi angka tu wai mapaccing tapi dena wat dipakai mape paccing. Itu suci tapi tidak mensucikan. Biasa kopi apa itu tapi gak tahu mak jin pakai kopi. Ya makiro jadi mapaci tapi tidak mensucikan. Paci jenne, paci ngandre, paci pakaian. Iya ro andre leona don rupa tu angka andre haram mematui. Zatna haram. Kegayasam termasuk asu darah bangkai itu. Pada biasa tu bahas maka daya ku imanta syafi ya ku manuk nalapoto manila nalapoto iti nalapoto na rampa-rampa na korapa ni ulun aja na mugere. Pak namo mugere tatati bangkai maka di manta syafi makalasi mumpai mugere. Pak namo mu ita-itai ni itu gagay mati itu. Itu imuakkalang ini mumpai mugere jadi tatai bangkai. Ya ku Imam Malik wadisa. Pulukuro, angka to aga-aga halal sitongan na, tapi carana yala na haram. Halala, carana minasabari na haram. Manu halala, tapi aku manu na bali bulay. Tomak balu angka na isaro, tomak kada de panadapi modala na. Biasa to, natako tarala yaitu gagay na alin na yaitu. Yan liang ngandre na payanre na sabak pole bele maka solatu itu. Jadi taparesa ni gare iya. Kumapacin ni pakaian ni. Mapacin ni watak kalewe. Mapacin ni andrewe. Angkau pacik di. Pacingati. Dia gagak tahu ye masih salah. Itu. Ya naro apa he. Yana tu ampai maka dan nabi tayanang kalakai tau sial lebine ngemasuk naro mapangewang usahakan aja lalu naliwang ici di waktu sempajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewangi koloro ina takut to sisa latas singkeru iya ti aja lalu nadapi asara nasabak nasolangin itu sempajangnya mati. Iya na tu, iya tahu sisa lewat disa, koto sisa la, dena marigaga deto sewa ada tahu tapi ang kabatasan na, siaga, koto ulenge, kega, talung ngeso. Maka dena bitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Tanya na golong ngeselang, kong katau dena sewa ada padan nasalan naliwag talung ngeso. Jadi aku tu pura mapangewang aja ni paling gagat telungasok. Ya aku pamulangi deh patulet betul lo milo dampang. Apakah ia gitu kok gak mata dua mi? Maka dami ia ko salah ko ilau dampak ko. Ia ko tahu salah dampang. Yo pwede si balikan ni nasa ngalena salah suruh lo milo dampak. Maka dai wa'afina anin nas dampangi tahu itu jadi ya kemakan alena salah ya ko alena salah dampangan
Maka iya salah ilo dampak ko. Yang kan makanya. Yo pwede. Tanya bangsa naku. Yan nanti beli silo po ito. Nah, yan na rompai. Dega tahu ye masih salah. Ye tahu dia na malasa tina. Pak ye tulah saya dega caw ye ke kuatie. Ye kuisi mapat di. Dek tahu tu na malada wan. Tapi ya kuatin na tay mapat di motor nali tay. Ay, masamang. Ito. Na momore mitay na sa iya to na cubi-cubi ya ro. Itu jadi makui iya ku iya malasa he. Pa iya je itu tahu si salai atinna je itu malasa atinna. Itanya batah kalena. Iya tu tahu mapat di atinna mito malasa. Ito betongan na iya nangka iya kumaka ke gaji asa mapat di ati ustaz ke gaji asang malasati. Iya namita de cetai na to makire-kire mi. Termasuk nih itu. Kalau melihat tuh baru ya nu nasa nengrennya tuh, termasuk nih itu jadi di namanya mana nasa di kongka tahu lolongan dale, endre dale nate nasa nengrennya tuh, ya, dari lalu ke makan polimnya tuh masan ronang kana itu jadi aja nasa bayar maka sholat, iya ko mapaci pakaian, mapaci ngandre, mapaci ngati. Mapaci hakiki asam pajani. Asam pajani. Manyaman nih itu. Jadi yukuin apa kohe. Kemudian. Jadi rona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napay bawa nabi ta. Layantara ako malaikat Jibril. Lay kawal dua malaikat. Napangkatoci di kendaraan. Ya seburok. Iya burak kopi kita na Imam Ja'far de na pada nyareng ni de to na pada kaladai lelem matu ya iya na romantara inabita iya ro kendaraan nala maka de to pandrita aga na baca na bitta pak de tu gaga na pigau na bitta de pak dongan na aga na baca na bitta wattun na menre ko burak Bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumwa pala pak dong. Na baca na bitta wattu na menre o kuburak Iya ko kamu lawi cinampak mulattu. Sapa ya roh. Pak Dew Pak Guru. Jadi donna na bitta wattu na menre o kuburak Kasih Pak bicara Nabi Taburak kenapa men. Kemudian yang terai, kenri bawah, laiti ilo Madinah. Napa suruh mas sampajang? Don rekang, kami mana sampajang. Dia pernah mi'raj, napa Isra. Suruh mas sampajang don rekang. Nak dari pudanya ko malaikat Jibril maka da ko matu malaikat da pura Muhammad. Pura koro ipat karo ilo ko bukit turusina. Yaro bukit terusina onron na Nabi Musa bawa tahu 40. Yaro tahu 40 tahu mawatamanang untuk terima kita na Nabi Musa. Tapi yaro Nabi Musa isuruh puasa joro 30 sona. Maka da sebelum terima kita mo Musa puasa ko 30 sona. Cik disarakna aja lalu mau sikat gigi. Aja mau bisa sumpah mapuase 30 sona sisan na more natutu sumpana ni mo makajabaw na. Di na sa dingang niya, lina na rapo takeju napa nagosong kang isin na. Langsung ditegur, Musa, engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambai di puasana, layalingi hukuman, isuruh pak gana ipatapula sona. Jadi ya roh hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, yan okon itu dasar na siwai pamula. Takke junala nagosokang isin na. Itu ampai siwai aju. Yan ro gara-gara yan ro lay suroy Nabi Musa tambay puasana 10 sona lay hukumi. Jadi masih kak gigi minay hukum 10 sona puasa. Maga pa di utangaso. Tuma puasa na patuli na bolo ulun na.
Eh, jadi nasa deto minum, iya demu minum tapi makalasyo. Namo tu to mapuasa deto nawadingnya tu makadang katau mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajen nih, de wading. Kemudian iyaro Nabi Musa Pak Bu nasabaan katau nasuruh monrong yung makna Harun, Nabi Harun. Ia na nasuruh jagai yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Itu Nabi Musa dia nama kecolila. Nasaba purai moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Itu ampai dia nama kanjak mana bate nama bicara. Ia na tu ampai maka tau jago mak bicara mak dakwah ya sang Harun. Nil lodong Nabi Musa kada pancaji Nabi itu ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, ia na tu ampai yang ketupak dongan Nabi Musa melona lo mak dakwah. Roda piro ngage bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ya naro. Dona Nabi Musa nang kata memendre macarama mak bicara suruh baca yero supaya yalengi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak maka dia nang ke kepala desa deni sabawakannya sambutan aku juru bicara. Pak Mendre, kau hatu 5 katan nimi mululungi desa keraga menapau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian purai mas sampajan Nabi toko Bukit Tursina ipat teru iloko baital lahmi. Onron Nabi Isa jaji isuruti mas sampajan ngokor. Dun raka. Napai podan Nabi takadokui Isa bin Maryam lahir. Jadi roka iya kan iya ro Maryam Pak Bu anak darat tapi min mana dia nages saya arone. Neng mana? Ya na tu ampai tu makata ina kedo sala iya makun rayi. Magia nangka matampu kona dega roane gesok dega lakaimu. Ya na tu watun na jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina dia na matapat tahu nasa dega gaya tu tahu makadang katau min mana dega lakai na. Tatta ko kedo salah. Agak nasa Maryam, tanay biya to anak ewe. Tau sila lo na jaji. Isa na ro, ay na to ang kope kong sane. Saya na pancaji po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori Indo ko kak di gambo na. Maturu lori Indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka. Madum tu haya. Itu kan, kayak itu na po. Jadi, wih tasila ta wih manang ka na anak mak bicara. Ayo ko ni rojak kuasa na po ang Allah Ta'ala. Kemudian materu inabita lau oko Masjidil Aqsa. Napai rola tu Masjidil Aqsa boleh ni masam pajangon na. Taluni onron Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masam pajang oko Masjid Aqsa, oko Palestina. Ia tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang painalagay tawe makoko asal lange. Nasaba 25 nabi dan rasul 20 panabi o kumana ngiroy paturo. O kumana ngiroy paturo cik dito ba nabi o kumakka nabi tembawang. Ito ampay na mo kibla beaso ko tiro. Ito ampay ka masigi masjid kiblatain. O kumakka magi na kiblatain nasaba iya ro mangolokwi parentana ro agama biasa maka dangolok kokoro di Baitul Maqdis itu. Ina ro kibla, napa mangolok ko Ka'bah. Imonri man itu. Yan itu ampai malaga tema kokoy na sabab memang linuriyaw. Kasana nabaraka kimi mati po ng Allah Ta'ala subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Yang di sekitarnya itu nabarakaki po Allah Ta'ala. Jadi kemudian masampajan ni Nabi ko Masjidil Aqsa. Alina mancajimang tapi 20 panabi dan rasul mancajimakmu. Tahu mati ro. Maga kira-kira ko po ima masampajan ng katau mati imundrin na. Masampajan macio. Apakah Nabi Musa mati? Nabi Isa mi ba din na mati? Cidi ba Nabi kan Nabi Isa tu din na mati? Ya kami menre loko langi. Jadi ipami rachmi tapi din na dapi langi pitwe.
Ukumi langit kedua ini palepang. Apa itu langit pertama Nabi Adam monrokoro. Ya langit kan Nabi tabatu na ipendre na ko langit. Di langit pertama si runtu Nabi Adam. Langit kedua si runtu Nabi Isa, si bawa Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Pak iya tu Maryam Nabi Zakaria matu piarai. Nabi Zakaria piarai. Jaja ngeti anak Nabi Zakaria pak manangi. Tahu manang jaja ngangana. Maka dapat ku yasa. Pa aja ni macare pa bainena. Tapi oke dalam na mihrab na milodong itarima donna. Makitu. Itu ampai komeki mi tarima dota. Kibuaki onro sampajang kulala kamarata. Iya patatama komeki mas sampajang. Insyaallah itarima dota. Okoton itu ampai guru tak aja durahmana modal kong kesantri na melo rewa. Na degana tamparang. Na suruh mitamu kotonro na mas sampajang. Kadalo gari mita korewanan kangulong. Ya kong kadina lanang kasilaw milaw di. Tamas yung kasi din na may chapo. Henry Pole, huwa min indillah. Itu langsung dari Allah. Itu berkah. Jadi tapi aja taki buah mihrab melo miruntu dui. Sampai aja tu dinatingkan yang kena gerok. Dia kata runtu. Itu keikhlasan. Sebab memang fataqabbala rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dari Maryam ya kau puang Allah Taala melo pakai daleki ya tanah dena pakai perantara. Yaitu ampai wali kau wali itu yaitu wali pak langsung tembus milodon na tembus. Guru teke jadu rahmana modale angkai Pak Tarmisi Tahir lo bersilaturahmi wakilit na desa Soeharto. Lo bersilaturahmi ko bolana. Natakot tak dinna ipaulolo kuyolo bulana guru tangka pono koroyolo tak dinna napaniti Pak Tarmisi Tahir napasai na sawasang ipautasa makde guru tak jadu rahmana bodalle nasa macinna ko gaman repautasa nasa macinna ka sading nakamobami guru tanah panapampengan matasa itu ko wali Pak sebab limanna puang Allah Ta'ala itu na pakai. Itu kan hadis qudsi. Kung kaataku pigaw ibadah sunnah, mayaga sunnah na pigaw, nasabari na macawe o kuya, tangannya adalah tanganku. Nah, yan itu ampai maka da iya ko sa macawe ko po Allah Ta'ala pa de patulun na tu po langsung nasaba po Allah Ta'ala tu maka do cilin na do cilikku, pakitan na pakitanku. Jadi tembus tuh apa memang pandangan Allah tidak terbatas na yalingi hikmah sehingga makita. Yaitu apa itu pandrita ya. Dari kong kagaganan nasa masalah matu capa na nisa memang apa ibu karang ako pong Allah Ta'ala. Yo pwede ya mitutulin nonro ya talap po pakita na. Sehingga macigaw ki. Itu pandrita melihat jauh. Kemudian menre langi kataluy. Kemudian keempat suruntuk Nabi Yusuf. Napa si runtuk Nabi Harun. Si runtuk tu Nabi Idris. Ya Nabi Idris Nabi malolo jampu inabita. Maka damagi Nabi Idris na istimewa. Botimparu Nabi Idris na sidape bainena. Pure sidape bainena aga nasang. Nasang lebih menyamamui sadik ko maringaranga lauri po Allah Ta'ala na iya ko si baka baineko. Nasalay bainena. Kata iya mo takor di. Petimparu ya. Jadi jago betungan na nikmati betul peringaran loripun na. Ina tu nakada wala zikrullahu akbar. Ina iya meringerangin loripun Allah Ta'ala anu maraja. Ya rona pake. Kemudian menrek Nabi si runtuk Nabi Musa. Iya Nabi Musa Nabi menenak. Pak mak bicara langsung si bapuang. Engkau tahu makotu Pak pada Nabi Musa patuwi puang. Magi nak koro, mako tu kan kata mako tu cede-cede makam paras sih Nabi Musa ya tu. Kan kata tahu ko milau doang pada Nabi Musa dia nata pakai langsung bami. Puang karo pura kak mata nengah saja nan rebala tu konan rebala dia tu kau dupa selesai amin. Made ni mako itu jadi Nabi Musa itu simple tapi sifat bicara si Allah Ta'ala. Menrek Nabi talok ke langit ketujuh si runtuh Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim ke langit ketujuh matan ron-ron.
Iya, tapi engkau payasik na langit ketujuh. Agah. Asanna Baital Ma'mur. Onron na malaikat matawa pa. Jadi itu Ka'bah pak dua. Angka tu Ka'bah kolino yang itu koi Makkah. Angka tu Ka'bah ko Baital Ma'mur itu nonri malaikat matawa pa. Iya tu Baital Ma'mur si tembus si bawa Ka'bah. Makanya narekukui Ka'bah temil lodong. Dekat Ka'bah itu tembus. Sabab ukur misi lampu memetuh. Iya naro makadani Jibril na podani na bitta. At karono Muhammad gang kami ya iya. Dena wenre. Apa iya komenre ka ya si hancur ka. Maka tubuhku akan hancur. Maka dari guru ta Imam Ja'far. Pelana kita na. Rasulullah itu adalah anta nurun fauka nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jibril manasa cahaya. Tapi denule menre lakon rom. Itu. Ya, maka anta nurun fauka nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya ko memang tapi ya sekna cahaya na Jibril monroy. Menrek nabita oko sidratil muntaha. Wattunna latu sidratil muntaha. Menrek layase. Kau pecik di alam. Alam antara asana. Maka dari alam istawa. Makanya wallahu alal arsi istawa. Jadi arsa napa istiwa. Napa yawana napa materu ko Baital Ma'mur napa loko langi. Jadi onrona nabi terima sampajang okoi alam istawa. Agana sa nabita. Waktu nokona alam istawa maka de nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya nabi sallallahu alaihi wasallam tappanabali po ng Allah Ta'ala. Aga nasa po ng Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Napamakada nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Yaitu ampai sifat bicara langsung po ng Allah Ta'ala si bawa nabita. Dan itu ketemu musafahah. Naita nabita po ng Allah Ta'ala. Makada maginangka. Naita. Nasabak makadai bahasana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Naiya ko alaika de gagajara. Jadi itu ketemu langsung. Makanya ko tabaci tahayae ya roton rileparo at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah lepang. Itu kalamur Rasul. Napa kupuraki lepat apa taruh nih? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas sikit. Napa akadasiki assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Jadi angka tu bicaran na nabi, angka bicaran na po Allah Ta'ala. Jadi dena wadding ipasi sambung itu. Sitongan na ko toma bicara hakiki. Tapi ya ko biasa-biasa mina pasita bukan katuto mata ya atahiyatul barakatuh assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah. Itu jadi iya ko pahakiki aja. Usahakan ya rogagena terpisah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Napa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dipanggil assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya kupura ni gayaro. Assalamu alayna. Nah sanabita alaikum. Wa ala naniyah. Ibadillahi sholihin. Atammu iya engke soleh. Ya natunah kada dua temasyarat lalu temalaisat. Puang Allah Ta'ala nabita si bawa ini. Bahannya kue. Ya natunah kada aga na jallo tayo kumatahaya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jallo kangi alewe kinri medoilah. Ya natunang kapinri pa jallo na tatuma kue. Si sambungnya itu. Tapi kenri monro napasai. Ukui Baital Ma'mur monro. Kenri nabita itu rahasia nonroi. Jadi itu kumasyahada itawe itu. Ashhadu an la ilaha illallah. Nasurutoni nabita mitay capak na pajalo. Itay pajalo. Pak mingga toto lima kere-kere. Pak angkat ako sidapin ito likido-kido makoy. Aja na turo suyero matata mabelalada.
Dia nak kada na bitta itai pak jelok na tahu maka da itai pak jelok mo. Itu. Jadi itu ku iman tasyafi aku matahaya nak kada na tahaya tu ka mak jelok me mani. Masyahada pinak kana kamin re. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ya ko betul ya tu kedo ye. Dia na tapat tak makwe. Kedo loban remi makwe. Ko betul. Ya ko dia na tembus tu dia na kedo. Ya na tu ampai nabi ta ko masyahada kedo na sabak tembus. Dia tu na tu ditembus ko tu masampajang. Hanya beberapa kali itu biasanya. Jadi madari itu dia ni atung ka kedo na kelok sendiri makwe. Dia ni atung ka pakedo ya ko tembus ye tu tap na pakedo le na makwe. Magai mapesak di na sabak iya puluk ko ati. Iya mi sarap na pak jalok ibat tembus okwe. Mana tenain dok lima mak jalok na iya maraja. Nasabak satu-satunya saraf di tangan yang tembus ke kalbu hanya jari telunjuk. Yaitu ampai itu matot tariolo natengi mak jelok pakai pak jelok tapi to mak jelok pakai ndok 5. Nasabak iya ko iya bahaya. Jadi itu anunya. Karena ini tembus ke sini. Ya ku jelok ya nak tamak kada tahu jai. Tembus itu lo lalang mencipak dong tu. Yana tu ampai namo tu si kiri la puliyawi. La ilaha minre. Diubung. Illallah. Minre laurilau kanang napalau kiri. O kita ilalang. Yana tu cuma kami tahu ratekan. La ilaha illallah. Yana tu napasya curami. Angkat tu rampak-rampak. Ya iya ko ya tu dia bisa. Tapi saya tidak anukan itu. Silahkan yang punya guru mursyid tarekat. Saya tidak salahkan. Nah, sebab engkau hadis na nabita. Maka daga. Maka dia nabita. Maka dia para sahabat Nabi ini hadis. Para sahabat Nabi itu berzikir bagaikan pohon yang diterpa angin. Maka kau kat aju-kaju nalepongi. Kedo-kedo tu. Ini tu ampai yang kata urate. Angka ada sana. Cuma biasanya di kota masih kiri makomi. Biasa tu kedo dari tu uluna. Karena mengikuti lapas. Angka tu tahu inak kedo memang ya. Iya ko ya ini mani. Itu ya ko di tu nang kata guru ya rojana. Kemudian. Tadi saya natamis saya pak. 35. Oh iya. Saya ada rapat di Sidrap itu dengan NU, persiapan launching media center. Jam 10 mungkin saya harus berangkat ke Makassar. Jadi sitongenna iya sampajangnya purani baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkana Allahumma sholli ala Muhammad. Digaga sayyidina na to. Iya komeki tari sayyidina dia na salah. Iya ro sayyidina mapakia do. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Maka daki Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad juga tidak masalah. Ya minasalah ko dita masahada si mga salawa. Pak itu wajib. Napa? Puraki masalawa. Niga yaro masalawa. Yang masalawa itu na sinin na malaikae yang kay oko baital ma'mur. Yan na to salawaki na bitta. Napa? Pura yaro no inabita. Itu dialognya. Turun ke bawah. Ketemu Ibrahim. Ya na to nakutana kadagang puleng. Tapi makome matiwita. Ya nang katau pole joka. Tata ya miti aku tanama kadagang puleng. Denak kadagang wita. Betul? Pada kong katau nasa. Noli ka presidennya. Pole ka istana. Presiden. Boleh kasih runtulan Pak Jokowi, dia itu nakada agak napodakko, maka dami agam pulang.
Gitu. Angka tahu pole Malaysia, agak pole nasa Milo. Tahu pole penralau Malaysia. Ya kung ka tahu pole penralau Malaysia, pa Malaysia makutana makadaga na pole nasa Baje. Pa ya tu pa Malaysia ko tahu pole Sulawesi Baje minasapa. Ya to situ tahu Sulawesi ko pole Malaysia. Dato i balibolanan tapang kagamilo. Tolo maka ya to mito aga na pula gincu si bacilla. Oring ori kristal sujadang. Aku amiro bilang-bilang. Jadi polan nami. Makanya Nabi Ibrahim pun bertanya, agam polan Muhammad. Maka dia Nabi ta sempajang siaga se-50. Maka dia Nabi Ibrahim asal-enggak Muhammad. Ya kuna jamamu umat mu salanga. Yan itu nang katambahan kama sallaita ala Ibrahim. Apa maka dia Nabi Ibrahim ya kuna nilodong muka Muhammad sitang apa kasibeku utarongang imatu. Apa dia gacau gitu apalana Nabi Ibrahim as-sosololo ngapasida apala pasidakah apa dia tahu dia na pandai apa sinin na pat jewe tu yan rewe pasidakah mana Nabi Ibrahim itu. Apa yan itu nang kapat dia Pak Nabi Ibrahim. Ya to situ ya kan ukui Nabi Adam. Apa ya tu olina Nabi Adam ya. Ya dia tu olina Nabi Adam kan ukumi. Kan ukumanam. Jadi makat dome mato. Ya na tu nang katau pakai. Ya kocia ko na to namo. Pakai olina Nabi Adam. Angkai goreng itu. Napa ya gosokan ngukwalewe. Tapi aja no pudangi. Jadi meloki minum meki minum wai pala tapacuru ikan ukutta napa sangat tu tapa hikmah pacuru ikan hukum maka dia napa menaraka Nabi Adam napa minum ya kung keracunnya itu dia nakan re namun dia membaca itu biasa napa pakai itu tahu ya to situ Nabi Ibrahim ya to sinapa menarap je. Apa maka dia na pudangi po nga Ta'ala linga kesempatan melo ka panrema nang yatamu mapamula yang kay makukway watu na Nabi Ibrahim tumo pa mapamula yang kay makukway latu ka malino maka dia po nga Ta'ala dia mulai nasa wisang ada dia mulai tapi engkau bisa memberikan aku kemampuan ayan itu na pudangi kada Jibril tamo ko suruh gamala kapur alingi Nabi Ibrahim suruh taruh ko tasi kapur dari surga ya lengi Nabi Ibrahim napa nak gugurang ko tasi ya na tuman caji patje. Makanya dia itu gak tahu dia nanre patje. Angka tu baraka na aga ya nang tahu manre patje jolo napa manre nanre pure manre nanre si patje cek de napa minum macca itu. Cerdas otaknya. Nah sebab Nabi Ibrahim melodo siapa yang lebih dulu memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan memakan sedekahku setelahnya, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Ya kong kana tamelo ki ko macay tasuri manre pa je halus suci de napa manre pure manre itu manre si pa je cek de napa minum barakatnya itu. Yang kedua dia gaga tahu keracunan makanan aku yaitu nabi kau. Yang ketiga, tidak ada orang yang lemah syahwat yang mengamalkan ini. Itu pakai ngaroni. Napahan itu Pak luar biasa itu. Berakat. Pak Jero tapi Pak Jehalusu. Aja nih Pak Jemalibu, Pak Tagarepu pentuko ke Jemalibu. Kan karena makokoy garam halus. Dalam ilmu medis makan jala ada gunana. Tidak akan terkena keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang kedua tidak lemah syahwat. Itu tahu tadi lo makotu kumemanre Pak Jejolo. Angka kok kita ni garampi Imamul Ghazali. Angka kita Imam Ghazali namanya kitab Hiyalimuddin. Itu di bab adab makanan. Dia sebutkan siapa yang makan garam sebelum makan makanan dan makan garam setelahnya, maka dia akan cerdas. Jadi itu yang diwariskan ulama. Cuma ini dia ni pigau. Maka dami kong kapat je maka dah kira makura paje.
Itu. Itu. Jadi makanya tapak biasa ia ko mapalenaan rekibu na taparibaki ala memang ni pajehalusuk tataru ko tangana. Ko memang rena tataparingarangi. Bisa 5 ko jolo napa andre itu pak jewe cede napa ko manre. Pak biasa ya lo. Insyaallah macana tata. Ya melki encer otana. Kemudian salah saya roka maka Nabi Ibrahim masalah enggak? Noi Nabi tak siruntu Nabi Musa. Nalai dei cenang ke Nabi Musa. Apa maka Nabi Musa agam pulia Muhammad nasa sampaja. Nasa siaga kada 50 nasawi megalak dek. Megalak dek itu. 50 tuh. Nasa susiban nih. Umatku lagi mana saya tahu mawatang. Denulek jami makwa tu apalagi umatmu ikut. Pak itu mak Nabi tay nak macigau me matiha. Ya tahu nama dodong. Ya tahu tapi ada yang mengalahkan karena kalau dia mulia itu betul-betul mulia. Itu jadi ya Nabi taningar ramana kada ing katonga je rumah aku makutu matu kato pak baki tangarang. Ya na tu na nendre tonga milawi. Pak 50 nendre milai kurang. Kurangi 5. Tamanisai. Dikurangi 5 atau 5 koro Nabi Musa. Maka dari Nabi takuran ni 5 nasa enrek poh. 40 mani maka Nabi sa enrek poh. Milawi. Maka Nabi ta 20 mani nasa enrek poh tolita 5 ero. Sisana 5 mani. Maka dari Nabi ta 5 mani. Maka Nabi Musa enrek poh milawi. Maka dari Nabi ta ya komendre ka iya na dikurangi ta 5 capu ni. Dia nagaga. Maka dari Nabi ta ay aja na. Seko nero mata anak na. Micawe Nabi Musa. Itu betul ngana Nabi Musa kan maka dari namoje cik dimi ko Muhammad. Namo cik dimi sira kami. Magai. Naisan Nabi Musa maka dari iya na umma nak jancil ngapong Allah Ta'ala. Maka dan kau umma Musa nakala ummamu. Maponcok mi umuru na badan ni tahun na. Tapi mega malakna. Itu ya naro nak kada iya nanya. Jadi Nabi Musa tu wajar. Yang kedua ya Nabi Musa denang kana siruntu pong Allah Taala sifat bicara mi pada makada mar radio mi sakda minang kalinga tapi denang kana itai sehingga ya Nabi ta siruntu langsung pong Allah Taala. Ia ko pole Nabi ta siruntu pong Allah Taala pita cahaya na pong Allah Taala kurupan na Nabi ta. Ayan naro ampai na tulina suruh malaulisu. Apa nanikmati itu melihat ruhnya, melihat Rasulullah sekaligus dia bisa melihat nurullah. Yang itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya ko makatok bay tawe katok baju mai pa katok bay natudan na ko mimbara emale katok bakadua tak katani arota napata baca ya roh. Natanray ki Nabi tamato. Tareka ya tu pak. Ya tu ko mak Jumat itu natuda na pakatobay langsung tak ketani ko. Tabacay Ahmad Habibullah Muhammad Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Insyaallah. Iya ko meloki natanray Nabi ta ko surimon. Langsung dikenali. Yaitu apa nih toh? Depa. Jadi doa pendek sekali. Ahmad. Apa itu Ahmad sempajang? Alifu tato haroko mim sujud dal tudang. Okina Ahmad. Itu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Apa lagi? Aja toki. Iya, aja toki. Saya ijazahkan ini. Kemudian Iyaro Nabi tenoni no materu dan disalami semua nabi. Nabi Adam mak bere pasang. Ya natunang katarai fil alamina innaka Hamidun Majid. Itu ya kona jamai apoku na apoku Muhammad. Fil alamina innaka Hamidun Majid. Ya natunang kada guruta pakanjaki bacaannya tu fil alamina innaka Hamidun Majid. Iko pak darah pak galunge. Magai iya na tu nasabari wat di ko barakanya tu wat di mudup pagagay.
Ena tu nakada guru te ko matta na pamulak ko na pura na mutaro lima mo ko baca ya tu. Ko mung pacuri lima mo ko tanay mung pasigesse si bawe ro gagamutan nange baca ya tu. Fil alamina innaka hamidun majid na pamugattam. Nah. Tapala ni. Tapala mero to. Wah, sang di tapala mati bawan guru di tapala. Kemudian no inabita yana tu sampajange pak magi na 5 sabana makie iya tu langi pertama tattomi malaika masompa angka malaika pak okometomi langi etaro langi pertama mapamulai pancaji latu kama lino toli tattomi makasibiang oko langit kedua rokok tosi si rokok na denang kana tokong mapamulai pancajina na rokok makasibiang kama gangka kama lino ya tosi langit ketiga ya ko pure rokok makasiwe tokos si masikiri na patulia miro maloliso ya miro na pigaw ya to si langit keempate suju mi si suju na mapamulai pancajinna latu kamalino to li suju mi mar dengar alori pong Allah Ta'ala ya to si langit berikutnya tudangi si tudan nama teru kemudian langit berikutnya dia sujud kembali malaikat yang selalu bersujud kemudian hanya ada yang berdoa, mendoakan seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi. Ia tu ampai pitu gerakan sempajang, pitu to langi, pitu to tu magis sakoto sujud, pitu to tu putaran na tawape, pitu ngasoto tu lalan na sininggue, pitu to tu lapi na langi, pitu to tu layawa, pitu to tu rupan na onrang, yon ritari si kiri, tapi do bahasya. Iya miya. Yaitu ampai pak bu magi ro angka pitero sebab itu punya makna 25 2 utu 2 aje si dirupa itu 7 angka ye angka tuye katuye si bawaye makiro itu tuh ya tuh jadi si tembus manang ya tuh makanya angka tumatu tafsir kangi tapi dia udah api bahasa Eropa maliwangi betul angka tu tafsir kangi matu sampajang subuh 2 rakaat sampajanna watakalewe lahir bating makanya 2 itu nak sampaja subuh sampajanna tubuh sirakan untuk ruh 1 rakaat untuk jasa itu apa itu sampaja subuh sampajanna Nabi Adam jadi ya sujud rokok pak memang pak kasiwian na malaikat nailaw nabita ya to siro sampajange pakasi sampajan nama nabi na pasipulung nalamana nabita jadi na tu nakadadega gacau iumma na nabita na sama sinin na nabi pamulangi letu pacapurangi ale namana pigo ipakasibianna makanya tu koi bilangi sampajat tahajud sampajat duha sampajat sunnah yolona subuh letu loro monri nama cene pas 50 iya naro sampajat sunnah sampajat nama nabi yana tu 5 sampai jatah mematu ya tu. Yana tu nakala nabi tajalalu musala ya 5 ya. Apa ya mematu tu ini punah. Ya me tu sunnah malaikat lenge punah nabi lenge. Tapi ya kui jamai ikalan itu. Yana tu ampai dia gagal di makbere syafaat tu tanya nabi ta. Dia itu jadi ale nabi matumi. Kemudian Isa nananya iya naro ampai teri nabi tawatu na pole mameraja masaray nyawana ganna gagaw pole nalenga puangnya tapi 5 mileto manca jisikiri yan ito na pole malaikat baway baca subhanallah katalupulo tallo alhamdulillah katalupulo tallo Allahu akbar katalupulo tallo magi na talupulo tallo na sabak 10 pitu rakaat na sampajange itambay talupulo tallo 50 jumalana makanya jadi ya tu sikiri sitongan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sempajangnya tu pancaji sikiri 10 pitu rakaat tambah 33 itu menjadi 50 tapi nalai DC pak nang kana Nabi Musa mananna cek de mapat di ulun na pak bata pak kene 50 sempajang tarima de pana tu dangu kubolana na rewa si mapangaji syukuruki iya na 5 we aja tasalai namo pe korajin aja lalu tasalai makanya ko malasa ina de tu letatong itu udangi ya ko de tu udangi liuki ko de tu liu isyarat na tapake aja na takedo paringan rataban ipake masampaja ko de na inrule marigagay
Yang penting aja tasalaibi. Kemudian dia itu gaya semakar diwakileki, wat ditawe pajamang, wat ditolai tidak ada. Kota nedi tolai dia na cocok. Makanya qada salat hanya kita. Dia na cocok maka dia na sampajang ambo ku telu ngeso. Iya pa masampajang utolai yang dia na cocok. Apa kini wat dingi makor pak manyama sa ko tu agalungang imakoy. Ipodak balak kay makada lon ma dompeng. Iya pa masampajang loro kedua petuju ko cicang. Dia na cocok. Tatta idi jame dia gagalasang itu. Saya kira yan ang pangulongan ng Bapak Ibu sekalian, mamagi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala, ia mi bawa pasangan, aja lalo tasalay isang pajangi, ia kumelo ki ngaturungi baraka, usahakan isang pajangi matur iwat tuta, tapi ia kuidi matur iwat na isang pajangi itu, madari masalah, madari nepi mangaribi to masang pajang asara, apa idi matur, ia mi kunatur ki watu isang pajang insyaallah baraka, itu nakara pong Allah Ta'ala, patujuy linomu, patujuy agamaku, nanya patujuy linomu. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.